watch out if your enemies are broke ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets caught real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Lots of blood and gore. They just want more, feeding from the source. They don't really understand until they feel it for their heart. And if you start shit, you be heartless in the darkness. Pozdrav ljudi, ne znam da li ćete me čut i zapravo koliko ćete me čut. Prvi put snimam video sa novim mikrofonom. Kupio sam DJ8 Mini One. Hvale ga nešto izuzetno da je dobar, pa eto vidjet ćemo. Obzirom da je moja kava izuzetno glasna. Imam ja DB Killer na Kawasakiju, ali problem je što nemam katalizatora. I onda malo se jače čuje nego inače sa katalizatorom. Vidjet ćemo, ovo je testni video. Sutra je Bajram, krenuo sam u Bosnu iz Slovenije. Pa ćemo malo snimiti ovaj svoj put. Gorivo sam natanko jučer, pripremio motor. Zapravo nisam ga toliko pripremio. Zato što sam trebao još oprat ga. Ne volim ići u Bosnu sa prljavim motorom, ali eto, ovaj put me malo iznenadilo. Previše posla bilo. Dobio sam i lens protektore na moju DJ8 360 kameru i to isto prvi put koristim, pa ćemo vidjeti. Kažu da nije baš idealno kad se stave ti lens protektori zato što poznaju se onda one refleksije od sunca. Tako da sam i to se odlučio staviti da vidim za probu kako će biti. Vidim da ovaj štap malo više trese, nadam se da će. Dobro, ovo je akcijska kamera, ne bi trebalo da se toliko prepozna na video snimci. Zaboravio sam provjeriti pritisak u gumama. Na vožnji se i ne pozna nešto da je izgubilo pritiska. Vidjet ćemo na jednoj benzinski, ćemo se ustaviti. Ja živim u jednom mjestu blizu Novega mesta u Sloveniji. Tako da do granice imam približno pola sata, ajmo reći, vožnje. Dan je prelijep, sunčan, nije previše vruće, bilo je jednih 20 stepeni danas, sad je možda već 17. Da imam sat tačan, sat je 5:51. Tu je to, ako bude vruće malo se otkopčat. Iskreno malo me strah za ovu kameru da ne otpadne kad budemo izašli na autocestu na veće brzine. Nadam se da neće. Ovaj vizir sam naručio na AliExpressu. Kada sam imao nesreću, tada sam imao ovu kacigu i kao što vidite malo je sjebana s jedne i s druge strane, vizir je otišao. U bistvu nije ispucao, već je se toliko iskrivio da nije više bio upotrebljiv. Pa sam naručio ovaj. Boja je izuzetno lijepa, što je jako bitno. Drugi kada mene gledaju, njima izgleda kao da je skroz crn, taman, a zapravo nije.
s ovim vizirom. Ovo je prvi vizir sa kojim, tamni vizir sa kojim mogu po noći voziti. Uvijek sam morao imati u ovoj torbici pozadi dodatni vizir, prozirni, providni. I ako me uhvati negdje noć da mogu zamijeniti. Sa ovim crnim je super. Zapravo nije on ni crn, on je tamno zelen, ajmo reći. Prva guma je nova, zadnja je potrošena na jedno 70%, što znači još jednom otići za Bosnu i to će biti to.
scene to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more. Freedom from the source, they don't really